Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kecintaan dan kerinduan yang tentunya kita kirimkan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuma-tuma labikum drenge sila surah malabikun kaifa dariya masirifung ala ta'ala. Kanang kasewatu siddi sahabatna nabitta Ritalla Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi Makutana ri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkadanna suruna Allah ta'ala jalloken sidiri lalan asalama kerdilino makkuto perri asuri mundrinna fungala ta'ala rilalanna asallengi yede egaga wondroi makkutana rimondrinna kuritu sangadinna surona fungala ta'ala.
agana nabi bani nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul amantu billah thumma istaqim fuade makkade matapka lauri sesiara janna fungala ta'ala nainapa fatugengkengi iya rotap taluri sesiara janna fungala ta'ala tuma-tuma labikinan niya sila surah malabik yang kay pada ria masiri fungala ta'ala pada marisa ngari seseta makkada iya ruritalla etapa yulle fapuhadai nasaba lilah yulle to papatungan nasaba ati andrengi yulle to papak dufai nasibawai landruale nariko yulle ni pak dufai nasaba werikada batuangan nalilata nariko yulle ni pak dufai nasaba apatungan na atita naniya nulle ni pak dufai nasaba fangku kata yari gagau nalandrualita maka yang kedua nasengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tummastaqim sariku ammangi angka kikuritu matu gengkeng sariku ammangi angka kikuritu memiliki yang namanya sifat istiqomah. Magani falik nariko de nulle nati kangilila tawe nasabak karena adanya uzur. Magani falik nariko de nulle pak du patawe nasabak angkangenna de naulle landrualina dalam hal ini nak kena ilasah. Maka yang menjadi kewajiban adalah hati kita yang memiliki kebenaran dan isyarat. Atit tak mapangkau ke toma-toma bikin kehadir. Nasariku ammangi angkai kuritu atit tak mapangkau kalau risisi arajanna pungala ta'ala dalam hal ini maka siang lo risisi arajanna pungala ta'ala angka kipat tugengkengi iya ropangku ketalu risisi arajanna pungala ta'ala. Digambarkan oleh Andre Gurutta maka dana ia ritalla istiqamah ia naritung bagaikan batu karang yang ada di tengah laut walau bagaimanapun besar ombak yang datang menghantam di nang kana kilo batuangan na ada nariko magelot ni rotape naluri sesiara jannah pungala ta'ala dan dia istiqamah dengan keimanannya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala walau bagaimana besar cobaan dan ujian yang datang pada dirinya toma-toma lebih yang kehadir tete ide nang kana takkalu paluri sesiara jannah pungala ta'ala tete isi mata mak dampi-rampi lori sesiara jannah pungala ta'ala tete isi mata maringerang atin na lori sesiara jannah pungala ta'ala na tete ima pangkaukeun iya ruwatak kalina na pasilin nerengi dengan perbuatannya artinya mewujudkan dalam perbuatan dari ucapan dan pembenaran di dalam hati iya naroi telai tepe makanya si coco ikur itu falsafana ugita maka da si sebu ada sid digau mau ni maga egana adanna narikudi gagau na pangku kena wujud dari perbuatan itu maka tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala si sebu ada sid digau mapan nasah iya patunar yang gai nariko angka ki pasilin nerangi nasibawai landrualita toma-toma bikin kehadir. Maka apakah yang Allah akan berikan ketika kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala lantas kita beristiqamah dengan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang dikatakan oleh Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah sesungguhnya manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah majaputna wawang ia pura-pura ini maka dak matepe kalau risisi rajanna pungalah ta'ala
dengan lisannya, dengan hatinya dan perbuatannya. Tsumastaqamu naina panapat tugengkengi ia rotapna adanna atuna atinna nia pangkokenna toma-toma bikin kehadir menjelang kematian. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turut-turungan ya malaikat na pungala ta'ala na puadangi Allah takhafu wala tahzanu. Ajak na mumitau, ajak tu na mumasara, ajak na mumitau ripacalan na kubru'i, ajak na mumitau ripacalan na apirana kana sabak magai angka kotoria masiri pungala ta'ala, angka kotori pujinna pungala ta'ala, angka kuna dampengi pungala ta'ala, angka kuna pario pungala ta'ala. Jadi ajak na mumitau, ajak to na mumasara. Nariko lanya niero rasa tahu tak nania lanya to niero sara ini nawata toma-toma lebikin kehadir. Maka Allah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Na paca diorio ni to pungala ta'ala, na puadani pungala ta'ala, na pidani to pungala ta'ala, aga na puadaki na niya na pitaki pungala ta'ala. Wa abshiru bil jannah, ia naritu na paca diorio ki na pitayaki suruga pamasina pungala ta'ala, suruga ia purana janjangi risesina to angkai matape nan nia to angkai tape nadi na pahaja si mata mapatu gengkeng lauri sesi arajan na pungala ta'ala. Toma-toma labiki dan nia sila surah malabiki angkai pada ria masir pungala ta'ala. Nasabak risesina idi ia turupa tawe dua memang itu marisa. Yang pertama amulangan nagau terkadang nariko melo ki pamulai se digau nompori ki gasiri nompori ki gahutu. Yang kedua ketika kita sudah menjalankan sesuatu nariko ripigo ni se dia gau jama-jamang toma-toma bikin kehadir. Yang kedua yang tersulit adalah istiqamah mapatugang kaki. Iya. Aga sanai si matari pigoi ia roja bajamanya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu baik yang kecil begitu yang besar, tetapi mulailah dari hal yang terkecil. Karena Allah sangat menyenangi ketika hambanya melakukan sesuatu di bangsa pujinna pungala ta'ala di atas. Ata ia angkai si mata pigau decing namuni cet de angke nari sese nari palongan narupa tahu itu toma-toma bikin kehadir makoto para sese na pungala ta'ala. Tapi nariko angkai si mata pigau ia rogau iya dia kerjakan secara kontinu, dia kerjakan secara unlimited, dia kerjakan secara istiqamah toma-toma bikin kehadir di bangsa na pujinna pungala ta'ala. Daripada se di ata narikko makasiwiangi ia pada ringerari pungala ta'ala narikko na tuju-tuju se digau ia pada ringerari pungala ta'ala narikko na tuju-tuju se di abala narikko na tuju se di abala se dia pacoba se dia ujia pole di pungala ta'ala toma-toma bikin kehadir ia ropak kasiwian na samanna di nangkana tatangi. Tapi ketika Allah memberikan apa yang dia inginkan, we takkalu peri pungala ta'ala. Jadi si decinna toma-toma bikin kehadir kita beristiqamah daripada aktivitas kita. Kita beristiqamah daripada ibadah yang kita lakukan. Tongan ni cedek nilaina risesena ripalongan taidi rupatawe makoto parisesena pungala ta'ala. Tapi nariko angka ki papole si mata mananunga toma-toma bikin kehadir aku ni romatu wat di malad nasabari toma-toma bikin kehadir na panurungi pamasena pungala ta'ala. Makanya papasana Andre Gurutta pendiri pondok pesantren Asadiyah. Maka de angka tu telu ajak lalo angka kita capak-capai. Nomor sedi ajak lalo kita capak-capai pada tarupa tahu. Nasabah ajak kiamat to angkai ri capak-capak ternyata lebih malebih sisi na pungala ta'ala dibandingkan dengan idi. Meskipun kita ini ahli ibadah. Yang kedua ajak lalo ri capak-capak ri tela jacet de
nasabak magai ajak yang mengirojace de angkari pa boleh mananunga to malabik yang kahadir yaro nasabari na panuru pacalana pungala taala rilebot na yatanai. Yang ketiga, ajak lalu ki nang kari capak-capai DCCDE apalagi nariko angka ki pigo iman nanungang. Nasaba ajak kiamman na iaro DCCDE angkari papole toma-toma labiking ke hadir yang nilainya kecil, itulah yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Toma-toma labiki nania sila surah malabiki yang kai pada ria masiri Allah taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hati pada diri kita yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rigau engkana atit tak mapatung, lillah tak mapuada, andrengi mapangko kengi ya rosininna lan rualeta. Nah, mudah-mudahan juga Allah memberikan sifat keistimewaan, keistiqomahan di dalam diri kita sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fataqabbal min wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah.